Okay, praise God. So, tatamadan nga oras, pantayo ti message. Datayo pa lang iti series, iti fight, the good fight of faith. Series number 3. Ito yan. Okay? Datayo dyan, defensive and offensive weapon. Kailangan ka mong tagdepinsag sangga. Ijay attack the enemy. Kat naibagakon dajay 3 major enemy. Kada yan? The devil, demons nga nagdijay. Number 2 is the sinful nature. Number 3 is the people against you. Tao. So, naibagak, no devil, resist the devil. No the sinful nature, flesh, kill the flesh. No tao, love your enemies. Amen. That's how to fight. So, ano tao, ti kalaban mo, di maglablaban kin ka because of your faith. Love your enemies. Priyam, pakanumbay, pakapiyom, batin bagak, ag-precaution ka matlang. Kasi no killer or swindler, kasi hanmot nga nagbaliw kat, nga lagos. So, ganat kalata. Amen. Ngam, han ka nga di ba ibales, bagin ti Diyos ti pamales. Hallelujah! Okay? So, dahil ti laban. So, na mapantayo ijay, offensive and defensive weapon. Ay surok man din na palabas. Number 1 is faith. Faith in the word. Because the faith is ujay shield. So, iti kalasag. Ephesians 6:16. So, kailangan nga adda ti amom ti word of God and adda iti panang believe mo ija and nagrema ken kare. Tapno agbalin nga faith. Amen? Ti faith is the word. An nga religion ti faith nga bagbagak. Amen? Tatipaamon ti na duma, ti faith, naman niya ti religion na. Pero haan ka kasi ti faith, ka naadal tayo, ti faith, the author and finisher of our faith is Jesus. Hallelujah! So, Ephesians 6:16, in addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Shield of faith. Shield, pangsangga. Defensive weapon na ita. So nga dati ibagbagan nagiti enemy, even tatao, i-curse na ka, by faith, sanggaam liya. Amen? Dahil ibagbagan kin ka nga negative, sanggaam liya. Hallelujah! Kasi tumalab diya no, hanmong amo ti word of God. Okay. Sparigan tao, mangusar na ti witchcraft, mangusar na ti tao nga manggagamod, edi kailangan among mangsangga. Tada nga talaga diya, power ti devil, pero tao ti maususar. Okay? Adamat diya direct nga attack the enemy. Nga isuda nga mismo. Kat atakan da ka, nga magnay de tao. Nataramidam resist. So ngayon surok nga amin nga believer, ada power da to resist the devil. We have the authority to cast out demons and even the devil, the boss. Ti boss iti demonyo ni Satan.
Amen? Okay. So, no sinful nature, kill the flesh, crucify the flesh. So, mapanta yun, offensive weapon. Okay, offensive and defensive mo lang datoy. Even the blood of Jesus. Alam makita yun ay? The blood of Jesus. You need to know how to use the blood of Jesus as a defensive weapon. Isutit covering mo the blood of Jesus. Pero na isursurok nga ti covering han nga talaga nga day blood no di kiti ni Father God. Kasi kuna na ijay Exodus 12 verse 12 and 13. Diyan tayo pa lang. Iti covering tayo the blood of Jesus. Basa. On that night, sige basa. On that night, I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. The blood on your doorposts will serve as a sign, marking the houses where you are staying. When I see the blood, I will pass over you. This plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. Okay, so makita yung verse 13. When I see the blood, kung ano po Diyos, I will pass over you. Nga di pass over, nga di nga Paskwa, nga daton, so ni Jesus. Ti picture na da jay sheep dita, jay lamb ni Jesus. Ikargada ijay doorpost ti balbalay data time. Ta isu ti sign nga ayan ti Israelites. Ti blood ti Egyptian, awan ti blood da. Hahanda nga bilibi dyan. But Israel, binelieve na dyan. Ada picture na dyan nga umay. So ni Jesus. So nga dyan, doorpost ti balbalay, when I see the blood, nung makita ti ama nga na ikarga na dyan, blood, iti lamb, iti doorpost ti balbalay da, I will pass over you. Tinaduma, I will spare and protect you. Duma nga translation. I will spare and protect you. Amen. Oh, when I see the blood, so no makita ni Father God, yung faith mo yung blood ni Jesus, ta tinakay-applyan pa yung blood ni Jesus, yung cross. Amen. Hanga doorpost ti balbalayan, yung cross. And that is for all believers. So you need to believe nga jay blood ni Jesus, jay cross, that's for your protection. Shield. Covering. Ngam, dito'y makita yo, I will pass over you. This plague of death will not touch you. Amen. The plague, didigra. Umay, the angel of death. Nga mangpatay ti amin nga firstborn. Egyptian, animals, even Israel, no awan their blood. Tilaang mang-isave kadakwad at that time is the blood. The same kada tayo. Angel of death, adda dito'y earth. Adda ni patay, ngagtartrabaho. But no makita ni Father God, the blood, isuna nga mismo, nga God, timang protect. Ay, kunana, anang ibaga nga, the blood will protect you. Tinbaga na po Diyos, no makita jay blood,
ijay balayo ay siyak nga Dios timang protect kada kayo. So nga, dajay iti power ti blood. So no makita ni Father God, ti faith mo, iti blood, iti heart, iti pusom, I will spare and protect you kung ano ba Diyos. So kailangan ada amuyo nga teaching about the blood. Tanawan amuyo, kasano mabilib you? Kasano nga may ti faith? So ngay bagabagami ka na kayo, no may kayo ti church. Kailangan ngagpi attention kayo karagiti message of the word. The gospel of grace. The gospel of Christ. Hala nga grace. Nga word. Kailangan the gospel. Gospel of grace. Amen. Kasi aduti pervert iti word nga grace. Nuhaan nga gospel, kinota jay grace nga may sana, possible nga ma-deceive na kaya. Kailangan nga ti grace, iti gospel. So magita yo, the blood is our defensive weapon. Hallelujah. So ngay apply your jay, jabalbalayo. I believe in the blood. And I pour out to the cross. So I apply this blood by faith in my house, in my family. Hallelujah. And my body. I believe in the blood. Halangan ang ugas ti basol ko ay. I believe in the blood. And I pour out the cross for my protection. Covering. Amen. Even nagbiyahe kayo, kasyay. I believe in the blood of Christ, iti cross, so timang cover tiray ito nga lugan nga usarak. Tapno ka nga makita ni Satanas, di lugan mo. Ada rin ang kakover nga glory of God. Kasi ito mang mangyari in the spirit world, the spirit realm. Anyo kaming nga amo, nga ito physical realm, so na makikita ti matatayo, physical, but in the spiritual world, ada ti spiritual nga mangyari dyan. Ada ti laban nga spiritual. Iso nga ti daduma ti amo da physical. Handa nga amo, nga di mangyari ti physical, nga rumrumwar, kag man-manifest, ada iti connection na iti spiritual world. Ada ti spirit nga agwo-work, agman-manifest iti physical. Nawawatan niyo. So nga ti armas tayo spiritual. So nga ti raduma, na interesado ti Word of God, pero no maadal yun na gito'y, litak manan, no apay nga da sakit, ado ti spirit ti sakit. Pagna dita. Ti kabutang da di blood. No amum. So praise God. Thank God. Salamat kini Apo Diyos. Tainted na ni Jesus as a lamb for us. So we appreciate the Father and the Son, Jesus Christ, who shed His blood. Amen? Woo! Hallelujah! So nga ka-appreciate ni Jesus. So ano siya, kagsangsangit no, mid-meditate ko na gito'y. So without Jesus, I am nothing. No, hanlangin naramid ni Jesus amin na gito'y. I am nothing. Awan serbik nga tao. Anak ka ma-save. Anak ka maprotektaran. So I appreciate Jesus. Ta kayo ngay.
Woo! Hallelujah! Amen! Next verse, Revelation. Paano tayo di Revelation? 12:11. Oh, praise the Lord. About the blood. The blood is our shield. Defensive weapon. Amen. Oh, praise the Lord. And they have defeated him, the dragon, the devil, by what? By the blood of the Lamb, the blood of Jesus, and by their testimony. And they did not love their lives so much that they were afraid to die. Anda mabutong nga matay ti lasag, ti body. Amoyo, tilang mangitad ken ka ti tured, ang ka mabutong nga matay ti bagi, no mumon ti turungam numatay ka. Di mo pa mo, ninervyos ka. Ag nervyos siya kararwam. Tabaka sa balit turungan na. So nga do ti mabutang kin patay. Ti bagi. Pero nadagin ka ti blood, you are washed, cleansed by the blood. Nagbalin ka nga holy by the blood, righteous by the blood. Hangaw may di plague. Matay ka di chimpum. Amen. Hallelujah. Sulat tapay di bagbagak kini Lord. Di chimpok tulat ti katayak. Anda ka mabaling ka shortcutan nga inimi. So nga lumablaban aklata. Ore, siyempre di nga rod, dati atakte nami sa saruno. Makapabanog. Pero, nadjay lata, chimpok. Lord, kunaklatay jay, dati chimpok nga intuding mo. Itchayak nga talagang mapan. So, laban. Dati mabalinda nga shortcut, han mo nga mo, iti word of God. So, kailangan mo ti message, ti blood. Kasano nga pinarmak na gidya, kakabsat tayo. Yan? And they, nagidya, believer. And they have defeated him. Hinabak na ni Satan by the blood. Ijay blood ngamin ni Jesus, ijay cross, ijay nga naabak ni Satan ta kunak, manen naabak isuna ijay law. Apay nga naabak ijay law, by the blood, binayadan amin ni Jesus, amin nga basol tayo. Under the law. So naabak ti kaso ijay linteg. Tay suna ti tagadarum. No da makabasol, tagadarum ni Satanas. Ti mangikal kalintegan ni Jesus by His blood. Amen. So ijay law, naabak ni Satan, tajay blood ni Jesus, binayadanan amin nga penalty. Binayadanan amin nga sin. Binayadanan amin nga curse. Amoyo kumadehay. Litak manan, tigapuna lang nga ma-curse ti tao because of sin under the law. Kasalamat dito yan. Nawan tilintag dito'y Pilipinas, nasyon tayo Pilipinas, awan ti basol. Nga ba do tilintag? Kat no makabasol ka tilintag ti mangdusa king ka. Kailangan nga mabayadam jay require tilintag sa kamaset free. Katamo ito lintag even dito Pilipinas, ada ti life sentence. Nga da jay ingana nga si bibiyag.
Adapay death penalty dyan do mga nation. Amen. Sino nang kabili dyan nga penalty? Law. So, kailangan na bang bayad? Saka ma-set free. Di problema, kada tayo iti law, iti Garden of Eden, ken law of Moses, awan tayo iti law of Moses, pero da tayo iti law iti Garden of Eden nga nagbasulan ni Adan. Antayo makabayad. So ngayon main ni Jesus. Tinbayad na His blood. Dito yung set free. So nga hanggang po dyan laing mo. Na one day blood, you are nothing. Uray, sino ka dito'y lubong? Han mo akaya. Nga you overcome the sinful nature, the devil, and even nagiging tao nga mga attacking ka, han mo ma-overcome ti sakit tinakam, han mo ma-overcome nagiging masaktan, nakaririk na. Only by the blood, only through Jesus. Nga mga bakat ilaban. So nga na dyan, ilaban nyo nga kunak. No umay iti sakit, umay iti plague, i-fight you na dyan. Message. Iti blood. Message about Christ. So nga kailangan amuyo na dyan nga message. Ang kayo lang umay agtugtugaw, nga hanyo nga mo ti message. Amen. Tinadong pa, pastor, hanggang lang para but-but itugaw. So nga doon ma-offend. Rumarak nga rodon ta, para but-butak titugaw kung kuna diyan dinding. But the point ko may jay, dedunggam, maawatam, kati apply mo, tapno agsayaat ka. That's the point. So, asyak ang susunod ay para but-but ka lang dito gaw because maka-offend yan ka na kayo. Idiyan ay hangko mo ti gospel. Kasi mo ti preaching ko eh. Attack di tao. But thank God and reveal the Apo Diyos the life of His Son. Amen. Reveal na din siya nga na ti life you. So nga ipagpakitak lang no, sino kayo in Christ. Tapnuhan kayo para but-but titugaw. Baling kayo nga overcomer. So isusurwak na kayo ti defensive weapon. Sanggam de blood. Woo! I believe. Kunami dyan. Jay blood na i-offer nga nang bayad ti amin nga penalty ti law for my spirit, soul, and body, for my family, for my business, kari amin nga area iti biyag ko. Thank you, Father. You are my protection, my shield today and tomorrow. Amen? I think I claim you wherever you go. Amen. Alangan gamin, nga iminam niya. Amen! So nga nag-meditate kayo, may memorize yun ito ibagbagak. So nga dati attack, lumaban ka. So nga ni Mrs., lumaban ka. Kunay, lilians ko iso nang, lumaban ka. Hallelujah. Praise God din nagkasi iso na-challenge sa kakarkaro eh. Napay, duwa tamot na day. Asano ay? Duwatan nga, ang makakutitoy. Kailangan kunak mo na dyan. Kailangan nga pumiksa kung kunak na tamat. So, nagidahan ko hindi nga maaramin nga kailangan iso na padkasak nga aramidan. Uy, nagpipigar-garak at kayak na ito eh. Awan mo't mga sikaso kanya kon. So,
Damat nagsayatan na diya. Kauray attack the enemy. Kaya na Apo Diyos nga i-reverse. Hallelujah. Agsayat. So, medyo nagsaya attack. Tayo di ko akat, awan mang digos kanya ko na. Sa simulidog, digos sa kanya, kakapeta kay. Tamatumtumba ka ron. So, napiman, timang digos. Itata di nakasi iso na. Ay, kasano nga dito eh. So, napanak nagdigos, kayak na ito eh. Kakapeta ka ngam, sige. Lekot, nakayak TV first. Next manan. Kayak na ito eh. Nakakapet. Ni, babalit mo't kaya. Hingga na nga nakayak, hingga na tata. So, na-strain to na kaya. Siguro, adalam-lampay ko kini Mrs. So, kasi. Ngam na iso naman taglampay ka din. So, nagtaglampay mananmat. So, nga talaga kasi ay, dito ag-asawa. Amen. So, minsan naglampay na kaslada nakapsot. Okay. But we need to fight. We need the blood. Amen. So, yan. Inabak na by the blood. So, kabak na tayo mat the enemy by the blood. Amen. Okay, nga madarito itinainan by their testimony. Tinaduma by the word. Ano the word? Dahil tinaumit di tayo nildi. I-kame day King James translation. Okay, you see? So, ano minsan, nagiti translation. So, kanak, sige, basa nagiti na different translation iti Bible. Ano yung mapanpansin ko? Na umi-umit tinaduma, jay kwa. But dito, by the word of their testimony. So, kailangan word. Word of their testimony. Tikat na sa one, the word of their testimony. No pa'y mayat yung testimony tayo. Nung may tayo isango, salamat, tayo agsapa na karingak, sungadak nga nakigimong. Oh, it's okay. Pero sa ngay dyan nga naabak ni Satan. By the word of their testimony, the testimony about Christ. Ngayon testify na ni Jesus nagungar. Ni Jesus na pour out the blood na the cross. Ni Jesus na sugsugat gat naagasan tayo. Ngayon testimony na. Testify na jay in workout ni Jesus. Ngayon pakaabakan ni Satan. So, kailangan na muyo jay message about Christ. So, mapantayo dyan. So, nga, minsan, the testimony yung simpayong. Kayo, nagtestimonyo nga, ang isim-simpa. Ang nagnakin ni Jesus. Amen? Nana muyo tag-testimony. Naagasanak. Seperti diinlihan sak. That's the fruit. Iti life ni Jesus. Amen. Inayon nyo ni Jesus. Tapnuhan nga rumar nga kaslada kayo dyan na laing. Kaya kung naknawan di blood, uray sino ka di tayo lubong, impyerno di papanam. Haan mo nga pulos nga maabak, ti uray pinakabasit nga demonyo. So na awan ni Jesus, nga nang aramid, you are nothing. So kung na just without me, you can do nothing. Awan ti maaramid mo. Tinaduma, handa nga na-realize niya eh. Anya de ko na nga, you can do nothing. Kat legitimat awan kini Jesus. Kat adu ti aramidan na. Ti kayat na asawan na yay. You can do nothing. You cannot produce anything
from Jesus. You cannot produce fruit. Amen. Without Jesus in your life. Ang ka makaproduce ti love. Ang ka makaproduce iti health uno anyaman. Tani Jesus ti ayan na di. Dede ko na without me you can do nothing. So no awan jay pun, awan may produce jay sanga. Awan ti may bungan jay sanga. Magango di kat may sungrod. But praise God nga dani Jesus. So appreciate Jesus. So ngayon, rugi tata aming nga kayong aramidan, that's the fruit of Christ's life. No nakaadal ka, thank God. No binmaknang ka, praise God. This is your blessing in my life. No nalaing ka, thank you Lord. This is your wisdom. So amin ni Jesus ay may dayaw. Awan ti alam nga dayaw because you are nothing without Him. That's humility. So nga, no siya kuma, aniyaman ti maabot na dito yung ministry, that's not my personal ability. That's the anointing of God. I am nothing without Him. Amen? Ay. The more nga mauawatan nyo day, the more kayong agbiag nga humble. Shh. So by the word of their testimony, the testimony about Christ. Amen. The testimony tila dumatoy. Kaya ti diawan, ti kanak ni naming sa nagkararagak, natignay, tadjay lumabas kuma, nikandak ti gatang ko ti makan, mayat diay. But saan nga jay finished work ni Jesus palang diay? That's the fruit. Bunga, iti blessing of God. Pero ti testimony, na bendisyon anak, tinalan amin ni Jesus ti curse for me, and crucify na jay cross, inugasa na pa by His blood, sana inted, jay biyag na nga nabindisyonan. So I am blessed now because of His life. I am rich now. Day ti testimony. Day ti mangabak ni Satan. Amen. Pagamam rumangay ka. Oras si kada kapupubrian dito yung lubong. Siyak nga rudon kasyay. Ay, ti pamilya mi. Kapupubrian nga family. Di lugar mi. Kaasi nga permi. Dati ko na nga extreme poverty. Pero di, ilawagandak ni Apo Diyos, nireject ko na dyan in my life. I am blessed. Nabindisyon na nakatao magmag na dito'y lubong. Because of Jesus. Because of His life. I am saved. Delivered from the curse of the law. From the curse of poverty. From the curse of malas. Buisit. I am now blessed. No, minsan kami, nagbakli ay, imbis nga, yes, oray siya. Ano, Pastor Piman, Uy. So nga naman, minsan, baliwak na dyan eh. Hanga siya tibaga, you are blessed. You are saved. Redeemed. Kasi di baga, tanoy baga ka, I am. Oo. Pipiapi man na. Ano nga naawatan ka dati bagbagak, that's the testimony of my life by faith in Christ.
Ibagbak siya, taramidan niyo. Biliban niyo. To destroy, curse in your life. Tado tayo may bagbaga, born again tayo mat. Hawan tayo kumati curse. Yes, if you know the truth will set you free. Ngam uray born again ka, nga mamuti truth, the curse is still there. Tilang ma-set free, di kinamo. Amen. So, ano tayo umay? Di ba? Na born again tayo, anak na tayo ti Diyos, awan kuma na gitoy. Awan basket nga talaga kuma. But, amum ba? Tunoy bakak na muna, awan pa muna bersikulo. Dati problema, ti religion, nalaing dati bersikulo. Datayo nga born again, datayo ti agkapkapos. So, kailangan isaksak mi ka na kayo. Tada kayo ti dapat nga nalaing. Okay. Papantayo dyan, Matthew chapter 4. Beginning verse 1 to 11. Ito'y, by the word of their testimony, the word of God is the sword of the Spirit, the gospel. Amen. So, the sword, mabalin mo nga usaran, nga defensive and offensive. And that's the word. Okay. Defensive and offensive weapon, the word. Because the word is the sword of the Spirit. Mabalin mo pagsangga, mabalin mo pang-attack. So, kailangan natadam jay sword mo. Okay. Sakmay mapantayo jay Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Ephesians 6, verse 17. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. So the Word of God is the sword. So nga nagpiprisak nito, karatamaan di puso yo. Ano di ba ito? Sino nang istorya ti biyag ko kay ni pastor? Di na kantupay ang amukan. So sorry, ti pastor dapat amuna ti kongregasyon na pero ano ti ang ko amumot ka na kayo. So nga kasano nga tama amok lagi day rup-rupa yo. Kailangan tayo ti fellowship. So, paprasis tayo na kita. Okay, sword of the Spirit is the word. Ti sword, no kita nyo ti makilablaban ti sword to sword, mabalin nga pang sangga. And mabalin na pang duyok. So, defensive and offensive weapon is the word. Sige, mapantayon. Matthew chapter 4, verse 1. Okay. Basahan tayo. Saan nyo kanina ito eh? Inlit the Holy Spirit ni Jesus in the wilderness, tapno solisugan ti Diablo. So nga damat ti kararagmat ni Jesus nga, and lead us not into temptation. Minsan ka, ilid ka, tamatisting ka ba't eh. So, mabalin mo nga ikararag no minsan. Temptation sabali di trials. Sanda ka ilid ti trials hanga say. Temptation. Amen? Okay, verse 2. Oh, nabisinan. Kasamat ito 40 days and 40 nights. Nga hanganang-nangan, dakpay naabot ito nga fasting. Nagfasak ti 40 days and 40 nights, pero minumak ti danom ni Jesus saan. So, ang kuha naabot ito eh. Ano kaya yung abutan, kailangan ti supernatural power, intervention of the Holy Ghost. Kayo nga gintuturod, possible nga matay kay jay. Amen? So, tajay ti kinabutan ko. So nga, kunak Lord, palubos mo, naginumak ti danom, please.
10 days lang tinakayak nga complete fasting. So, help me. No, 40 days, Jesus. Baka matuluyan ang paikitin. Kaslahan ka believe nga i-supply ni Lord ti strength. Yeah. Pero nagbiagak met. Ngamkin mo tungak lang. So, kasi ay, ngamamoy ti kunan di daduma, kunan di padi, nga nakadamag. Hindi madama kagpapas. Matay aday tanga pastor, conformity. Aramida na, kunana. Dihanak ka na tayo, kuna naman nun, binaliwa na, ti sauna. Mayat gaya ma, nakasave ka. Kasom na tawan man kay, akaginmat katang ti sinam. Sa bali, nagitoy ka talaga. Nag-aasam ka no. Mayat ka no gayam ti agayon narta makasave. Ang ada ti purpose. Amen. Okay. So, ituloy tayo. 40 days and 40 nights, nabisinan. Now, hindi nabisinan, and might attack the enemy. Nagito yung temptation. So, kita tayo the temptation. Verse 3. During that time, the little king said to him, If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. O, kita nyo, the first nga attack na, food. So, nga isuti, attack na ka na kayo. O, naknaka ti Diyos. Apay nga ron ngawang kanum ngay. O, kunana. Conforme, no, kaagbiro kiti kanam, urehang ka makiservice. Day makan. So nga dahil ti madisiplina, no, agfast ka. Amen. Amen. Nga ba yung sungbat ni Jesus? Na ito'y ti answer na word. So, nagdepensa ni Jesus. Ta, amo na mo ti word of God. Okay, basa, verse 4. Jesus told him, No, the scripture says, people will not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, makita yun, nalaingot ni Jesus. Muna mo ti scripture. So, kung na man shall not live by bread alone. Hanga da tinapay din kay baga-baga, hanga da makan. So nga da kayo kumahang kayo matimtimtar, timakan. So nga kunayo, Jesus, your appetite is my appetite. Tadin may din diya si tuy rabaw talaga, da appetite na. Hanga narawot niya eh. Hanga da kanuna tiya muna. Kaya masaksaktan. So nga de, life you in Christ, ang makanta muna, the word. Duwa te kanan ti tao, kaklase, physical food, and spiritual food. Because ti tao, duwamet, ti kinatao na nga,ag-work, spiritual, and physical. So nga, the spiritual life mo, Word of God, di taraon na. The physical, iso the physical food. So nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So nga, di gapuno, tayo agdangag. The word. No kas ano kagagat mo ti physical food, karo nga gagatam ti spiritual, ta di spiritual ti mangipan ken kay di heaven. Ti spiritual ti manghil ken ka mas nang nangruna than physical food. So ano minsan ada ti nalaing damat nga ag diet. Pero they are still weak because awan ti amuda ti spiritual. Mo'y tinagrugan ti sakit spiritual. Sa nagmanifest ti physical. So ti solution spiritual. Hallelujah. Di ba tinagrugan ti sakit sin? Kayan ba ti food? Nga bayadan ti sin? No.
So nga oray manu ti kanem. Kapang physical. Ano nga kaya nga ikatan di sin. Ti makakaya spiritual food. Ni Jesus ti kanem. Ti mangan kinuminom ti darak. Ada biyag na ngagnanayon. Kuna ni Jesus. Woo! Amen! Hallelujah! So na die. So ang timtaran da ka ni Satanas, iti food, man shall not live by bread only. Kung namot but by every word. So ang problema no hang ka nagsidat mayat. Importante ang ti revelation. Tano da revelation mo ti word, umay di mamayat nga makan. So nga ti first nga temptation na food. So man ti strategy na nga nadata. So nga kita nyo ti tao. Adaya makan mo tagimong nga gimong mo. Ala din nag-exhort at tayo. Na brother Kilaan kasi kanuti kastana. Ihanga na born again. Ada kanubiman lumabas nga makigimong at iso nagtartrabaho di garden. Aniya ti makan nyo nga gimong di kayot man ublat o ay pilakyo. Tatada nga exhort. Amen. Pakpakawanan na ka na Apo Diyos, sahan mo amuin bagbagam idi. Praise God, nalawagan ka. Gaasam dahil nga basol mo nga, kuma. Ang ka nga nalawagan, ikarom na dyan impirno. Praise God, nga nalawagan ka, na-erase diya. Amen. Hallelujah. Gaasam biman eh. So nga da kayo kanong makigimong, no kitaan na, no Domingo, magnada dyan sa baling adalanta. Adda manandiyay. So, praise the Lord. So nga ti makabaliw ni Apo Diyos. Dadya ko man, no among kumati gobyerno red, tayo titulungan da. Dapat ti papastor kumati tulungan da, tights na pa'y kumati papastor. Ang papastor tinda singi-singirin ti buwis na. Tayo sudahan na makababaliw ti tao. Amen. Apa nga mabalbalbaliwan ti tao? Gapu the word. Ay, nakukusit na kita handa nga suruan ti word of God. Amen. Handa nga ito ti usto nga buwis. So nga dapat mangagkuman Presidente Marcos na ito yung mensahe. Okay, verse 5. And then they rode into the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple. Okay. And? And he said, if you are the Son of God, jump off. He will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on the stone. So makita yun. Hanganap na kay food. Dinangabak ni Jesus. Sa balimanan. Panaman na testingan ni Jesus. So man tumapak ka dito, itatapayaan na kanyang hell. Diba kunan ti Biblia? Kukunan na ba lang? So nga, damot amo na ti scripture ni Satanas. So nga, si ka nga born again ka, awan ang amom, abakan da ka. So may baga-baga, dengag kayo, gi-memorize kayo mat. Amuan nyo na ito may surusuro. Amen. So makita yun, testingan nakit din ni Jesus, nga, agtinag, iti pinnacle, iti authority temple, ag-aasam di ay. Temptation di ay. And that is pride of life. You see? That is pride of life. Dadya may sa desire iti material things. Oh. So nga, ang kayo timtimtar kanya na. Anyat sungbat ni Jesus? Jesus responded, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. Okay.
Nade ko na? You shall not tempt the Lord your God. Di mo to tistingan ti apo nga Diyos mo. Amen. That is scripture asay. Pero na ito yung arod. Apay ijay tights, ijay under the locket. Test me now. Kung ano apo Diyos, prove me now. Bawal pa timang testing. Kaya pa testingan dak ditoy. May under the law dia. Pero na tayo, giving tayo, life of Christ, tiagbunga, tapno aramidam. Amen? Song, mo tistingan na Apo Diyos kanitigas niya. Magtinag ka, wano minungkat sa bidong. Wano, ada nga, nagijay, pang tistingan tayo kini Apo Diyos nga. Pagkan pa ito na dumano, bindisyon andak. Anak makigimong. Si kamat na nanti mangitad iti patakaram kini Apo Diyos. Awan right mo, inted nanti covenant na, si katagiel. Apo hanga conformity kas tatayo kini Apo Diyos. Ngam dayday aramid ni Satan. Ano ti isungbat mo ijay? Word. Amen. Di mo subukan ti Apo nga Diyos mo. Woo! Han ba lang na satisfy the devil? Verse 8. Next, the devil took him to the peak of a very high mountain, showed him the kingdoms of the world and all their glory. Nyaman din bagana. I will give it all to you, it says, if you will kneel down and worship me. Duwati ko ay day. Pansin nyo, nyatin atak na, tajay, ted na the kingdoms. Ted na tituray. So, ito yan tajay, kinaagum tituray. So, ikukuha ni Satanas ito'y lubong. The power, nagturay. So, nga iso ti paglalabanan ti tao. Ngam, tinawdawatan ni Satan, worshipan da isuna. Nawatan niyo? Ni Jesus, amuna kukuha na aming aturay. No need to worship the devil. Datayo, na-receive tayo mat, the power and authority. No need to worship the devil. So, sungbat ni Jesus. Get out of here, Satan. Jesus told you, for the scripture says, you must worship the Lord your God and serve only him. So, makita yun, Jay? Amin ng ibaga ni Satan, tinangsangsangga ni Jesus word. So, nga importante ti believer among ti word. Ngayon natin kasanan, jalas, inataknan, kinasoutnan. Amen? Mabalin mo at ngausan the word of God. Pumanaw ka nito'y, takon not the word of God, na ikanak ti power to trample your power. Diyan mo nga i-quote, tigidayan. So nga, defensive and offensive weapon is the word. Dati pang laban nyo, ti temptation, sakit, kenda dumapay, tapno, agbalin kayo nga victorious. Tihan nga lumaban, naabakan. Mangabak ka lang, no lumabang ka. Baka manyakabay mo, mangabak ka lang, no lumabang ka. Amen. Nyati laban mo, Word of God. So nga kaya diwa maabak na isaksakit, ilaban mo yung faith mo, yung word. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya't mo ba nga ma-overcome temptation? Ilaban mo the word. No ibagana,
Kastoy, kung not the word of God, I am righteous in Christ. Alang nga da jay kinukot tayo man ang tikutan niyo. No, aday bagbaga nga basol, kung not the word of God, by His blood, I became holy. Umayti, butang mo ti bankrupt, kuno bankrupt ka, kung not the word of God, I am blessed. Umay, iti, napay maupay ka, kung not the word of God, be strong and courageous. Amen. Be strong in the Lord. Kasjay ti kastana. Hallelujah. Siyak to pa nga may be-preach ka na kayo the word of God. Adamat lata ti time. Karkarong tata madadado ti congregation. Kinapuno na nagrugita yung ti pitulang nga tao ditoy. Jesus the Good Shepherd Church. 7 nga tao di 2005. Tana-register na ito'y 2004. 2005, diyan nga talaga nag-start. Men, 7 kami. So, tatausanan. Amen. Ang ko biningay ti kongregasyon. Inted ko amin kadakwada. Pati pa da jay piano, ginatang ko ti 42,000. Ted ko pa table, amplifiers, na personal ko, inted ko. Ngam di ay, nga mabalin gayam, nga da jay sumurot, ang mamalapudan. Tayo din na i-start na ito'y, di makita dalata nga, agmumove, sinmurot, ni Rose. Sinmurot ni Lando. Sinmurot ni Agustina kenda dumapay. Kawan mabali na. Tasyak ti amada. Amen. An nga basol di ay. Sinmurot ni Brother Mario. Di, mabalin. Nainayon ni Sir Rubin. Kenda kayo. Itata, ito'y ti fulfillan tayo, jay God-given vision, hinted na true vision. Tanawan vision ti minister, ang talaga nga nayaban. But, kada tayo, kinasaod na tayo ti vision, kinasaod na tayo ti dream, kinasaod na tayo iti revelation, kinasaod na tayo ti audible voice, nangag ko nga talaga ti timak nga nagsao, nga start ko na ito'y. So, that's the reason. Nga dati back up ti anointing. Amen? Tatin bagana, million souls ti iyag mo the kingdom. So, fulfillin ni Lord dihay. Amen? So nga da kayo dito eh. So nga isusurwak na kayo ngagbalin nga fighter. Overcomer. I-apply yun ito eh. Tamakita yo, tikastan ni Lord nga lumaban para ka na kayo. Amen? Always remember, amin nga enemy na abakan. Tilang ikiklaim tayo our victory in Christ. Pero ti ayan na dyan, ijay word. Our testimony about Christ. So nga ijay tayo nga mangabak. Naabakan ni Satan, ijay cross, dinagungar ni Jesus. Naabakan ti inbirno. Naabakan ti sakit by His stripes. Naabakan ti curse. Amin nga demonyo, amura rin ta. Amin nga angel, amura rin ay. Tilangha nga makamo, tao. So, kailangan ipakamo.
So, agpasalamat kayo mat, tada tinatao, pinili ng mga ipakam mo. Basan ko alan ti dayaw, I thank God, tati may sa palang nga tao ngawan sirserbi na dito'y lubong, pinili ni Apo Diyos. Awan adal na, puburi nga tao, awan pagtangsit ko pa dito'y lubong, I am nothing. Pero ni Apo Diyos, tinangayap ka niya. True vision. Kaasam dayay, kastuyan nga nakariinga kat sa balit na makita kasla television, nga nakita ti million people, nga nakatugaw, nga naka-open the Bible na, as far as I can see. Kat, idi salud-surok kini Lord, tayong kasay ko dyan 3 times. Kasay ko dyan isulata, kasay ko manan, apa na ito'y, kayo kumakin, banbantay ti magita kapay nga, tanap nga naglaway, kasay ko manan isulata, may katlo, isulata, kung akong Lord, anya na ito'y, ay nabuhusan ang the presence of God, kasta ti kaadon ti tao, nga gururay, nga kasabam. So, ijayak, nga nagsangit, narakop ko yung Bible ko. Aure niya mapaspasamak, fulfill na ito'y Lord. Amen? So nga ta, fulfillan tayo dito'y. And I believe, agdubli ti bilang tayo. 1,000 tayo datan, including outreaches. So ano ti problem, pero kailangan magiging strong tayo. Amen? Kasyay kayo mat. Tibiyag yo. Nangabak tayon. Amen? Woo! Jesus is our captain. He is champion. Amen? He has won the battle. He has won the victory. Adan kada tayo rin. Stand firm. Ijay nga word. Amen? Nagistan kay jay, agistan mat ni Apo Diyos beside you. Or agistan is una on your side. Agistan is una kakampim. Palakpak kanya na. Tumakdar tayo, hallelujah. Oh, Rabahaya. Praise God. Sursuruan nyo, may apply the faith you. Kada iso aming masaksakit, tila ito yung oras. Just lay your hands upon your body. Aniyaman nga yan the pain. Ilihan siyo and then ag-pray tayo for your healing, manifestation of your health. Now, Father, the mighty name of Jesus, thank you, Lord, your Spirit here on earth today to manifest your glory, to confirm your word. Now, Father, I pray for your healing touch, to touch your people, touch their bodies. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, I pray in Jesus' name, healing. In Jesus Christ's mighty name, be healed. In the mighty name of Jesus, pain, go in Jesus' name. Aming otot pumanaw in the mighty name of Jesus. Amin nga demonyo ti high blood, diabetes, in the mighty name of Jesus. Sakit ti saka, sakit ti mata, sakit ti lapayag, sakit ti puso, sakit ti bara, in the mighty name of Jesus, I command you all, come out, go and leave the people of God in Jesus' name. Leave their bodies in the mighty name of Jesus Christ. I command healing. I command the manifestation of health in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, be made whole,
be made whole by the power of the Holy Ghost, by the power of the Spirit of healing, the Spirit of health, the Spirit of health, the Spirit of health, the Spirit of health, in the mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Madimulish amin nga squatter, nga spirit, ijay biyag na gito yung anak ti Diyos. Jesus' name. Jesus Christ's mighty name. So thank you, Lord. I believe in miracle. I believe in the name of Jesus. I believe in the Holy Ghost. So thank you for your glory. In Jesus' name, amen.